اتیاری انگراششه داشت خولا نایا با کردستان یا تاپاپی و تیاریا کلاسیکو یا پارزگاه دوکه دا یانا دوک میوانداری یانا زاخو کر و چاوه هر دو یانال سر رزبندین دست پیک این خوله بو. اتنیوایی که دا یاری اکا پری هورکی و بزحمت ها تا کرن و بو هیرجبرین هر دو تیمایا بزحمت بو بگهنه دا برا سزای و مطرسی درست کن. سرارای دلیوین گل تو مارکرنین کم جی لشاگر لزه و کم ترکیزی و سقای دجوار مفاجین ها تا ورگرتن. پتریا هورکی کفتنی و یاریگه و افنی و پاکوی بی گل دو مایی کاد. پشتی بهنودان هر دو تیم تکتیک کانی ها دن نافیاریگه دا و راهنه رانجی چند گورینک انجام دانش به خمد گورین انجام یاریه و دلیوین گل تو مارکرینه جیزده بون. الخولک هشته یاریزان دوک احمد صبری دلیوک زرینج دست دا پشتیدگل گلچی ما ابتنه. الخولک دو ماهی جیاری کر سعد غانم شیا گلا سرکفتنه بویانازا خود تو مارکت و یاری وی انجامی گولا که برانبر چه نبدو مایی کاد. دست بگی و یاری دیر بی بو یاری که زحمت یعنی جداش همی یاری دی و ان شاء الله يعني انا نبدا اگر اكون رف خبر ده تشكي دور جالك ماي بس يعني دست بيغا نيفا ايكم جالد باش بون نيفا دوي تارادك يم مسيطر بمجال دليفاش دزدان او بو كودق اخيري اشطابك ثابت جول سرمات و طبعا تقبل همين نتيجه ديگن وان شاء الله ياريد بدي تعويض همين تسايد دان اش دزدانا خالد ياريغا خود كاردگرناكا مازن بس دبيت نمرتاحي كش بر جماوري او جي اگر اخو يانجي ام جلت همين ياري دانا كان بماوي روجه كيتني امتداديان ام همي تامين القاء ياريغا جما رسيد كان فريق مشيا سي خالد جرنكش ياريغا هاد هوكي ببتن هروساج طبقزان يعني دربيه محافظه قالك بزحمه ياريكا حساسه ياريكا وكد بيجن يعني انك هكا خاصه تدهج والحمد لله افريكا فريق ما وفريق دوكي جي اصلك باش قدم كر هروسا وامسو باسيا في جمهوريجي كر في جمهوريجي يعني دليفت هردو فريق جي فرصه وانا تجع هردو فريقات كر طبعا طبقزان يعني سيت خالد افريكا نسبتي ما قالك بو مرتبه عوليكا هروسا جي فريق دوكي ام نقطه كشوا فريق بين طبعا اف فوزاني سي خالتنا بري 6 نقطانا والحمد لله سوباسيا ياري كر خدكم افريكا استك باش قدم كلي پشتی و سرکفتنه یا نازاخ و خالین خوگهاندنه 11 خالان و پیش و بو سری لیست پنگاف ها بتن و یا نادهوک جی کنه شاید وی ورزیدامه فاشیاریگه و جمعار خو ببینید بو جارا دویل سر ارد خود توش خسارتیت بی تو تانها 7 خال هنه. آمد بریفکانی کنال آسمانی پیام دهوک